ba malu karena ser nebe oras na asisti hela programa tatual ba edisan uhinian. Malusia sarana katolika ia mundo tomat celebra Semana Santa nebe usi quinta feira santa. Foi halo jejun durante loron hat nume ohin tamo na semana ini importante basrane sira atu celebra loron tolu ka Semana Santa nebe tuer fiar religião católica nen. Ya ia celebração quinta feira o incalaniana ia acontecimento importante hat nebe atu celebra ia kalang idane primeiro maka acontecimento vai hira Jesus fahe ustia no tua ba ninia escolante sira ne anesan simbolo domen ba escolante sira acontecimento segundo nebe sarana católica sira celebra ia kalang idane maka Sacramento Eucaristia nebe ia celebração importante debes ia quinta feira no acontecimento de selo maka Jesus fase ni escolante sirna ain ne símbolo haraika no dominian antes Jesus sarania mate ia cruz Maluksira acontecimento ikut liu ia comemoração ka celebração Semana Santa ia quinta feira kala maka acontecimento ia nebe escolante Judas Iscariote nebe halo traição hasoru Jesus ori mate ia cruz ia sentido kata dalam bara kita seranemos halo traição ba Jesus libusi tani atitude no halo sir nebe kita halo ia lolonia maluksira atu hatane kaba celebração missa nebe halau ia paróquia São José Mutinian missa se dirige usi amu administrador paróquia São José Mutinian Padre Elio Castro Ilia ba ohin loronian kalia leitura sira ba ohin loronian mai husi livro Êxodo no Eucaristia drama segunda leitura mai husi São Paulo ni surat ba srane sira ia Corinto malusia assiste ka atu celebra Semana Santa quinta feira santa nian mai ita assiste hamu celebração misa quinta feira kala ia paróquia São José Mutinian Família Nesse, marido muito com família seu. Deve tu designar, tu emadira ila umahara. Ini sekan dia. Emanangira materhan di wanwe. Muda ida tenhan. Bigine di alam salah nokmane. Kinan idania. Ini beneficio di malai di timur. Ini che si dà di Guinea con loro sanno presentare sulla linea. E allora lei può essere come sei ojo di Guinea locale. Inizia a stare di là, poi cose e ora matano le te. E una continue iniziare di Guinea. E cada vez inizia di igual o pau lo muro. Na segundo pau se la calçamento. Inicialmente, a mente identificado, calça papilha ai no aiconca elima. Mudar uma aula ida. Inicialmente mais. Tane kata, maroma cuidado. E a cara de unir, conseguiu por si para Egito. Você como é uma kawaii coma, não parar assim na morte. Ao ser a justiça para Egito e ele se retoma. Haudei na punai. Vai que melhora mandar kakak sinal dia. Aí dia ao ser que ini será que susah akhirnya. Wanita hawakane Egito sira. Ini será mendapat lorong idane. Ini será mendapat lorong idane. Muda nanya lorong inatina. Ini sekarang papi pesta iha lorongnya. Nanya sekalian. Kawan, morong yang Deus, mas Jesus kaya tidak paham, makanya pensa silpa tidak behat. Ne kami isi, lebih
hal sarang bayi. Ini si hal ini dane, porque hanoi hal. Kan waktu dia sesuatu yang salis terang. Nekal sarangnya, wan waktunya, wan hira ini hemu dua kali dane, hemu porque hanoi hal. Wan hira ini hampau dane, ini hemu dua kali dane, ini sebuah tenda baiklah, lorong na Jesus mate, o lorong na Mehiham mereka semua. Tamne sehampau mirane, sehemu dua kali dane orang fue, semua yang Jesus Kristus yang isi orang itu sisa. Naya yang kita kahalo Kristunya hakraikan serbihan isang ata pagipasi apostol siya ay iha misa kalan dene kan isang moshan kalang ikusnya o iha niya natin karit yang misa koe na dume idane maka misa uni pedebe maka celebra iha quinta feira santa kalang no iha misa idane ita Tuhan indicas primeiro instituição sacramento Eucaristia kata Jesus hari Eucaristia mendarsinar aliança familiar ini isi dorana de forma povo ini salvação e da segunda com a instituição santo sacerdócio e a parte Jesus convida os discípulos o apóstolo a tocar e pode não então e pensarmos base para estabelecimento sacerdócio santo. Jadi kalau quinta-feira santa quinta-feira nós nessa hora para ajudar que seria tinha Deus de barro kalau quinta-feira santa nessa inamos missa crismal e kita Deus de Iremia kalau orang ingat semana khotbah. E da terceira maka o enredo celebra quinta-feira santa. Kita celebramos Jesus e Domine Remagolos non è servito los anessa ata. E da deve avere concretamente il hal fase discípulos ai o ritu fase ai baik ini istilah itu yang kata mandato o mandamento asal lebih baik-baik akan sila makalo no mandato itu ada kata bayu sudah latin mandato novo do vobis o conforme ida conforme ini kata ini hadong memang no itu dan lawan símbolo lebih convite concreto ida atau banate tu Cristo niya exemplo adome o haraikan no assembleia. Jadi leitura sirahkan tenemos atau hari kita seperti bila contempla Tuhan saya maka acontece dengan kalam dene no contexto historia dia maka dada usia testamento Tuhan mai crescerá Jesus no templo ou testamento bom. Ketika kita terasa di dalam livro Êxodo dia, kita hampir kita unsa Pascua judeu sirene. Kita bawa kita banhira maroma minha liberta minha povo se escreve no Egito minha Deus di Himalaya. Ini tarongan yang primeira leitura, unsa Ema aku dela katanya dia divide dia Israel no ansira namos Ema Egito no ansira atau hena bawa dia umakai dia se oferece a vida boa morida atau busi di Himalaya ramai né ou sino da mata atau sino da linha salvação. Jadi nesse sinal ida tetap busi di Himalaya ramai né maksaya na santar salvação ida banyak emak Israel. Busi símbolo virá
dili malayan rani anesan dari figuração ou símbolo inicial, Jesus sudah tidak maromaknya deve ser para salvação ema. Jadi kalau midane, quando ele celebra a quinta-feira santa, ele ia tempo testamento tuanya, salva Jesus sudah tidak maromaknya deve ser caso ou ser ou salvação agora, descreve na ia testamento tuan. Dihusi di Malayo orang menyerah. Jadi jangan ada asal tidak ada maka acontece na Igreja Testamento Tuhan. E a quinta-feira santa, mas momento de significado, Páscoa judeu ser nia por cumprir a cala santa de Jesus estabelece mocinha quinta-feira santa. Jadi hak kala apapun sebenarnya tidak ada makonya kita serona yang evangelho. Então, nós, essa retuta pela qual isso ainda acontece no Testamento Tuhan. Akala memang judeu sebenarnya mau aku tahu banyak Testamento. Jadi kita lah hal akala cuma parte yang paruh ke bawah, yang patung bawah, mau aku bisa dia akala. Yang beda memang boleh akala morumnya. Bah buat memang tahu yang meza-mezanya, buat cuma moro-moro, buat memang moro-moronya. Aku namun tidak paling kenapa situação de mata, emang Israel yang sering enfrenta molok sing tanah banyak filsafat. E a segunda leitura nós, e a São Paulo em primeira sura, para em Corinto, quando a quinta-feira santa também, Paulo sublinha kata Jesus hari Eukaristia yang hangkalan ikus. Idane makhone isin, idane makhone ra. Kalau idane pudi kanoika. Paulo hangkalan kurita atau comemora instituição sacramento Eukaristia yang nossa sepultura. Quinta-feira Santa, kenapa terus nessa nós aniversário da Eukaristia Santa na Mata? Saya essa pun bahwa kita fiel. Ya bisa quinta-feira santa dane. Paulo nós akara gori kita. Aku bertoba ia celebração da Eucaristia. Deve sair do centro do ponto ácido moris kita e mamoris tia católica. Jadi kita celebra quinta-feira santa. Aku berharap kita silakan kata Eucaristia dane. Saya nessa ponte da mesma ácido vai ter moris na mesma católica. E o Evangelho, quando vamos afirmar isso, ou então, Jesus, quando ele coloca isso, para uma boa situação, ele leva ikusnya. Jesus não kala na moto komunia, apóstolo ser. E a kala de ikusnya, maka saya mau tanya símbolo dome servido habaika. Jesus mas que dia nessa maroma kuan, dia nessa maroma, dia lah tahu an nessa maroma. Mas eu vou ini an nessa maroma, dia cara kau an mau nessa kita ema. 100% maroma, 100% nessa kita ema. 100% nessa kita ema maksudnya haraikan. Boleh beresai nessa kita ema, salah baik lain. Pusi itu pasti air dalam makuah ini tak kompanya mutuk pasti apa sama sebuah ini air kita bahas pada katuri dan Yesusnya asal dari dalam servi modomin servi orang mereka servi hanya sangat pak kita yang masih ada dalam mata salah lain jadi kita memang kalau salah dia kita memang punya hanya servi lain ini sudah dalam pulang servi lain yang punya hanya servi kita memang saya apa baik emang aku dalam mana kita khusus salah mau kita baiknya mau disini ada yang mata tulis malam mata iya hal pasti ayam mos aku dalam anoran kata Kristus untuk rumah itu mau disini servis malam jadi apa tu baru mos iya pasti ayam ini pagi dan pasti ayam pemalu apa ia garing pasti apanya air apa ia garing pasti apanya air aku balik suhi dari
ida melarang yang família ida tem que servir o nome, servir o mereka karena essa Cristo já deve maka ita tiada Cristo já deve maka ita sadar bahwa essa ita salvação. Oleh parte balu mengharapkan essa kawasan ini balu kita boleh balu yang lain durante ini usi fase lain ini uma delas bukan malu. Kau di fase ini malu tidak ada maka durante ini oleh terteres. Oh yang karpasi ini malu tidak durante ini sira laku oleh malu. Aku ini delas aku sira paling halok dong ini tidak ada maka malu maka aku pemalu bisa tidak maka dari kita virus malu. Jadi kita kalah ini kita lapar pikir ini. Kita perhatikan itu sudah. Aku sudah tahu. Saya kan kalau kemudian kita perhatikan apa alasan fase malu ada koi ini kita malah mengenal hubungan. Mereka apa familia apa balu namanya. Jadi yang kita jangan sampai dia mesti istilah umat. Murid seorang sama dengan pun mesti aplikan. Masa ayat ini satu umat. Ia madre balu, convento balu, mau sudah main bisa, kenapa madre superior sekia ini memberi sini ayat. Oh aku mau main bisa, balu halo mau pakai main bisa, balu halo depois bisa. Untuk dia pun familia Kristen, yang main bisa, dia pun tidak mau aplikasi. Aku mulai dan agora então Cristo deve nos servir ao dom, Cristo deve nos servir ao haraita, Cristo deve nos servir a essa casa. Significado musik quinta-feira santa nem kita serani católica. Kita ema católica nem vema celebra quinta-feira santa. Uno gamai kita agradece para Eucaristia. No canal se doce deve makan kita Santa Cruz de Tanto. Além de kita agradece para Eucaristia nosso sacerdote né? Kita mau kita convite, aku agradece para kita punya força espiritual yang kita eta di sacramento Eucaristia, nebe maka amor uliksira kalau pode consagra kalau santo, mas ia kita memórias. E de segundo, significado nebe maka kita tem que forte nessa mesma cristão, maka bolo a tu servir. Jesus a todo exemplo de face aí, convida kita a tu ao simo domi, devemos a tu fé nos servir rolar na lua. Karena saya dia mai acompanha ona misa quinta-feira santa, tuiro na celebração ini, hari ona Cristo face apóstolo sirane ai, kita firamos kita aplica ini, servir ia itu na família, fase itu niya kirikoan ini ai, fase itu niya katogoan ini ai, fase mos orang sirane ai. Terceiro, ita contemplamos Domini e não vemos que sacrificial. Domini não vemos que o escolher de Toibo, ou liam Indonesia karikian manis-manis di bibir saja. Então Domini não vemos que nakuno mo sacrifício. Quinta-feira Santa marca início Cristo Neterusnya. Ita rotusimo convite, atu tama ia silêncio interior. Atau interpreta Domini memang sakrifika itu ne amba itu ne salvasa. Jadi kita foto tukalan jene kita fila ba umma ya kari ne kita contempla konaba Cristo ne Domini memang sakrifisial. Kita contempla konaba Cristo ne halak servinia uhatrai kenesan apa. Kenapa kita mau kita mawaina itu ne situação silêncio interior. Aku none kita boleh abane tawaina lorong de ma Cristo punya amba mata. Kita boleh kita ane ne bele sentimento Cristo ne dia Domini de ma koma. Ya kalau ne masih udah bor, ida ne mo hanelsan sakrifisi de maita masih udah bor ne be kita nafatin. Mai ya misa ya.
Ina na sacrifício da neve mato ita halona atu bele reconhece ita na anu da ema sarana kato. O kari balu mora sela pudi bide mayamisa. Mas que ni hatene kata nyela iha força lai kibit atu laona. Neve ida ne masan neve le sahalon hanesa sacrifício ida. Yang selesai kono sacrifício Cristo ida neve mata tahu ne teruslah. Serai domencira, ma Cristo adon, Cristo ha todo ona, ma ita domine ve haraikan, serviço la ho egoista, domine ve toba ema hototo, la hareba niene corsaida. Cristo ha todo ma ita, kono pa vocação o ingoro ni. Mai ba, ita idida, oti sentido, ia celebração kalamidane, ba ita idida ni an atu aplika, baik ita memori surat ema Kristo. Servilo hakraikan dalam barat hasil atau ita bele kuliah, beneficio atau ita bele aplika ita memoris. Domin bemak dalam rumah kita hasayu si ibu hasil tertebes, neben ini dalau lahos sakrifisi. Tamane mai bagi ina talang ina Kristo haturo man ini halo ko kidane meski ita la aplika turo lo sa ma Kristo halo mede mais menos ita bele hola metik ituan ita hame metik ituan o ita kabi metik ituan banyak memori sudah ma Kristo mai deve makna kono hosala mede pronto atu bele hamutu komaroma pronto hole komaroma ia ita memori sobo. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. Maluksira hanesan ohini ita acompanhando a celebração missa quinta-feira santa nian. Honi momento importante rua Catolo nebe e Serrana Sira celebra a celebração quinta-feira santa. Ida maka Jesus han hamutu ho nia escolante sira no ida seluk maka Jesus fasinnya escolante sirnya ne simbolo ida domin no haraikan nian nune contempla ba ita ema moris kasrani ida nian atu halo tuir durante ita nya moris ita halo tuir ona Jesus nia lauk moris sira leliu ba oinsa atu haraikan servi emaselu ko domin kelai. Celebração quinta-feira santa ba kalang dane taka ho adoração santíssima nebe momento ida silêncio hodi hanoin hikas fali Jesus nia mate ia cruz nebe se celebra ia lorong sexta-feira aban. Maluksira lori equipa nebe serviço ba programa tatuli aktual ba edição ohinian hato kalandiak e adeus.